ngo baryame gutya ku gitanda kimwe pastor, ngo baryame gutya ku gitanda kimwe. Uwo mugabo azarara muri Gwerera, ngo kuvuga kuja kurara muri Nyabarongo. Umuntu wogira imyaka 3 uzurara muri Nyabarongo, wawubwira Imana ngo Mana we unyuzuze Mana, unyuzuze imbaraga, unyuzuze ubwiza, umva ubwenge bwawe, umva umutima wari muri Kristo Yesu. Nico cifuzo. Imyaka 3 buri joro azaja kurara muri Nyabarongo. Hari haja Nyamata, zarara muri Nyabarongo. Tatinye imvubu, ntatinye mugenzi we nebwe mukuru, nta mata y'umwuka. Yamagenda aja kuzana izindi mana zishize ku ruhande, ngo aryame utyo baryamye. Umwe afite Imana ya Israel, undi afite izindi mana. Urya mugenzi we yamaba parariza n'imiriro sirikwe. Muriro n'umuriro kandi gandubwira ngo baroroshe, barajwigirije abantu. Mwanzilishi wa imani, mwanzilishi wa imani, data wo kwizera, yaduhaye amakuru yose. Icyambere n'amakuru. Yego. Niki twabuze? Tuba mu buzima bwo gukabaka. Imana heze amahoro n'umugisha abavyeyi bacu n'abasereda bamuzeyi. Muzeyi Kamburishi bamuzeyi Muhebera, ahubwo ejo bazatubwira bamuhebera ngene Muhebera yabaye kukabara. Muhebera, muzeyi Muhebera. Hari umugabo umwe mwene wacu ndakunda cyane uvuga ari amakuru, azatubwira twige. Ese muzamugira ngo bzaje mu bitotsi cyangwa batanze bitabo n'uburegerege hano kwa Rando, uburegerege gusa bwo kwa Rando no gusoma WhatsApp. Imbaraga zova Muhebera sabigita yaravuze ngo nta izatera nkiri hano kukabara, nta izagera hano. Mwami Imana mu izina rya Prene egemeni ya soga inate prestre de sucre de force de santé kureyo manu zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa hivi katika kufa kwa Yesu. Hakuna shaka uwe hayatakuwa manuriko na kauo ni Nazareti ukomere Imana mashi katirazo ekiba hotel de Vaz organiza locas na kambali Amen. Kwakiriye bene data bavuye Nyakivara, aho bari bicaye nibave hasi tubakire. Twese dukomere Imana amashi. Murakoze cyane, turabakiriye, turabishimiye, murakaze neza muri bene so. Hari ikintu kiza kindera umutekano muke ekanso. Nigihe muvuga ubutumwa hagurutse kubera amasaha aba yagiye, ukabona umwe toyaga asohotse, ukabona undi hari yarasohotse, undi hari yarasohotse. Kera bazamasohokana n'ijambo, ariko iyo ubona abantu batuje nyine bagifite umwanya wose, icyo gituma umuyobozi wa gahunda biba bigoye cyane, kuko burya mwebwe mwicaye aha, mwebwe muyobora abari aha,
kuko niko biba bimeze. Niyo mpamvu tugenda dushamura tugakora ibintu byose tugenda twongora. Rero mubyihanganire kubwo gukunda Imana yacu, dukomere Imana amashyi. muze kumfasha, mfite ibikorwa bibiri ndi bukore. Narwanye n'umutima ondeke kimwe kora ikindi, kugira ngo ibindi wenda biri bukorwe nyuma twese dutahire rimwe, kuko gasiveye. Ariko ko ndabona uko mutuje, muracyatuje, kuko keri y'umwuka wo gutaha wageze, abantu nk'icumi bamaze gusohoka, ariko ndabona mutuje kandi rwose mwihangane. Igiterane cy'abayumbehiza kibarimo, mureke tubikore, ndabikora nihuta kugira ngo gahunda zindi zikurikire. Dusome Abaroma ni ibice 12 umurongo wa mbere. Umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza adufashe. Benjamin nadusoma. Voilà, Kongomani. Eka dusome. Ndio. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Yego. Komeze Nuko. Amen. Urakoze cyane. Kwigisha abantu nkamwe biragoye cyane kandi biroroshe. Ni nko gutwara umushoferi. Umushoferi iyo yicaye aha, utwaye imodoka nawe yicaye aha. Utwaye imodoka akaviyora amategeko n'ibyapa, uzubimenya. Sumbwira ati kubera iki, uzumenya ko kiriya cyapa ari ukwihuta, hano no kwitonda, hariya no guhagarara, hariya ni kinyoteri, ukase gute udatanze kinyoteri yo gukata. Ariko umuntu utazi imodoka azamenya ko afite yagize ikibazo mugeze nkiriye pfo mworomye mugeze mu kinogo, nibwo azavuga ati aha siko bigomba kugenda. Ako ni kazamenya. Abantu rero kwigishwa nkamo ndabizi neza, ibintu byose twarabyigishijwe turabizi, kuva ku cambere kugeza ku canyuma. Igisigaye ico dukora nk'abakristo, muvandimwe yavuze neza, yavuze ngo nukuza kureba uko umuntu ahagaze mu rugendo. Yavuze neza ngo baje kureba neza uko bene data bahagaze, bimeze gute mu rugendo. Abasinziriye ni muzuke, abari maso mukomeze. Amen. Ni mu rugendo, nukubazanya mu rugendo bimeze gute. Nico kenshi ubuzima bwo gukangurana, ubuzima bwo kwigishanya, bwo kubwirana ati niko biba bimeze. Ibiterane ni ukubwirana ngo nyaboneka murasinziriye, aha si aho gusinzira, mukanguke mwongere munywe amata y'umwuka adafunguye, ni murya umutsima ubatera imbaraga. Amen. Aho kenshi niko tugenda tugaruka kuri ayo magambo. Amata y'umwuka adafunguye aracyahari. Amata y'umwuka adafunguye aracyahari. Inka ikama ya mata yaratetse cyangwa iracyakama?
iracyakama. Nukubazanya ngo se mayi yarayitwaye cyangwa irahari. Nukubazanya ati inka yawe y'umwuka mayi yarayitwaye cyangwa irahari. Irakamwa, iri mu rugo, uzushika mu gitondo ugakama ukanywa, nimugoroba ugakama ukanywa, ugaheza abana, nta mwuma nta mapfa. Nukubazanya ngo si nkaye yo mu mwuka. Hari umuntu wigeze usenga, nkunda kubivuga kuri Pastor Serende, yari Kanyarira, ari amazi iminsi 5 mu masengesho, mu mafungu, ari mu Kagozi. Yaragiye yambara umukandara, atarya atanywa. Kanyarira ageze iminsi wa 5 yerekwa ibintu byinshi, ariko yerekwa ikindi ngiye kubabwira kuri Pastor Serende. Umuntu araza aramubwira ngo Pastor Serende, ngo biriya byishimo ubonagira, ngo agira ngo kuva yemeye yizeye, ngo agira amata, ngo agira inka, ngo izimukamira, ngo itaziteka. Haleluya. Maneshi ako kantu nza nkavuga rimwe na rimwe iyo byaje. Hari amata y'umwuka, haba inka izikamira umuntu, agahora umubiri we uri fresh, usa neza. Ndavuga umubiri wo mu mwuka. Haleluya. Haleluya. Ndavuga umubiri, isi yo mu mwuka, inka y'umwuka. Mu gitondo azazinduka akama. Niba turi zao kini maire des affaires, gira amata y'umwuka, inka yo mu mwuka iriya izimukamira, ntagira umwuma. Ubuzima bwe, ya magambo bari kwatubwira y'urukundo, urukundo rwe ruhora rutoshye. Urukundo rwe ruhora rutoshye, urukundo rwe ruhora rwuzuye. Hari indirimbo ya Alarme yagaze ivuga ngo twe dukunda n'urumamo, bavuga urukundo rurutako. Oya, twe gukunda n'urumamo mu magambo cyangwa, ahubwo dukundane mu byo dukora, icyo kitumenyesha ko turabukuri. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo, yemeye gutanga umwana wayo. Iyo ese mu Alarme ndawuri sinabonye mpundu nguri, mwebwe mwari mutarazi muri aba Alarme ba iyo ndirimbo urayibuka papa? Iyo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo, yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege mu isi, kugira ngo tubone uko tubeshwaho muri we. niya yaho gasuyite. Umuntu navuga nkunda Imana, ariko akangayo mwene se babana yabonye, abasha ate gukunda Imana, ukunda Imana wese, ukunde mwene se. Haleluya. wabasha ate Ukunda Imana, ukunda Imana wese, ukunde mwese. musohoye amaboko. Wabasha ate Ukunda Imana, ukunda Imana wese, Satani yibagisha. reka ndekera. Sawa.
nkumbuye alarme ya mbere kabisa. Nkumbuye alarme. Yo 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 yo. Twagaza dushika muri repetition yakaririmba iyo ndirimbo mima gacuranga kwa bayaya tukawera wabasha Ukunda Imana wese urwo rukundo utari urumamo. Hari amata mu gitondo azanywa amata y'umwuka, nimugoroba akanywa amata y'umwuka, umwaka ugashira agira urukundo rwuzuye, yihanganira byose, ababarira byose, akunda bose, uburyarya ntibugera mu mutima wiwe. Haleluya. Hallelujah. Amata y'umwuka. Sinzi kumumva bihindutse. Zavoge la Mana ishimwe kubw'iki gitero. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Atukukali. Mana ishimwe kubw'iki gitero. Reke vuga iri jambo numvishe byanje ku mutima, hanyuma nkora ikindi gikorwa kimwe sose nkomeze gahunda. Ibiterane by'ikiyumbe ndabikunda cyane, nugucyazanya, mukubwirana iby'urugendo. Vuga ngo yewe usinziriye we muri Yesaya, kanguka. Kanguka. Zarugarura niyo wavuze iryo jambo ryanejeje cyane. Kanguka. Kubwirana ngo yeme abantu barasinziriye. Amata y'umwuka aracyahari, uracyakamirwa amata y'umwuka cyangwa uyaheruka kera. Bamwe bazakubwira ngo kera ngo twagaza dutarama inganje, kazakubwira amata y'inganje. Aho ay'inganje aragutunga uyu munsi ntibirimo. Abandi bakakubwira muri 94 ngo twagaza dutarama, abandi bakakubwira ibitaramo byo amata yo muri Maranatha muri za 90 na kangahe, abandi bakakubwira yatubwiye ngo twaje kubazanya yewe muntu usinziriye we, amata y'umwuka uracyayakamirwa kugira ngo ube wuzuye, urugendo uzarushobore, tukagumuma mu nzira nukubazanya. Jambo nenda kubabwira riri mu mutima wanje ni ijambo rivuga ngo gutanga umubiri, ubuzima bwo muri iyi si, mu mubiri no mu mwuka. Ibintu bibiri, mu mubiri no mu mwuka, kugira ngo umuntu abe yuzuye bien. Imana izireba ivuga ngo dore umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Imana ibivuga ibihamye, ibivuge ngo dore umwana wanjye nkunda utuye Kimironko mwijuru. Billy Graham hari ijambo ngo yavuze, aravuga ngo ari abantu yuba muri kategori z'abantu yuba, ngo ni umuntu utuye nka Kimisagara cyangwa mu Gasyata cyangwa uri Nyabugogo cyangwa uri muri gare Remera cyangwa uriwe mu isi y'akavuyo, ngo reka kavugana n'Imana ngo iri mu ijuru. Umunara connection. Kuba umuntu ari mu kavuyo gahoraho ko
mu isi nk'uko tukazi, ariko ngo akavugana n'Imana ihoraho ishobora byose ngo iri mu ijuru. Nk'uwo muntu ngo aho ari hose ngo azamenye ko Billy Graham amwubaha. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ngundi muntu yavuze yubaha ngo ni umukene, ngo ugirana ubusabane n'umukire, ngo uwo muntu ngo agira ubwenge budasanzwe. Ngo nubona umukene akoze ibishoboka byose umukire akamwiyumvamo, ngo uwo muntu uzomutinye kandi umwubahe, kubera ko iyo relation amaboko ataresha ntaramukanya. Kugira ngo umuntu abe ari umuntu uhagaze mu buryo bwo mu mwuka bukomeye bwiza bushikamye, uwo muntu mu mubiri no mu mwuka, mu mubiri no mu mwuka arasabwa ikintu kimwe kandi kirimo byinshi, ni ugutamba ibitambo. Ndashaka kuvuga ko kandi ni ugutanga ibitambo. Yego. Abanebwe kandi nimvuga umunebwe, umuntu wese azayishira ku munzani. Abakristo na cyane cyane muri iki kinyejana tidukunda gutamba ibitambo. Nubona umuntu atanga ibitambo, ashobora gufata inzu ye akagurisha ngo atange amafaranga yo kugura irangi ry'iri kanisa, uwo muntu agahanga ke nushaka uza gati. Yego. Ukabona umuntu afashe imodoka kontake ye agatanga ngo muguri itapi yo mu rusengero. Uwo muntu Hazala. mureba za 5 zirimo hano, 5 abandi bikere. Nubona umuntu azi gutanga ibitambo, uwo muntu ntukanamurakarire, uzomugira inshuti, mugira umwira, muhendahende, numubona uzumuhanagurira ibirato, azakuruta mu isi no mu ijuru. Ndio. Tanga ibitambo. Zambwira abasore bacu nkababwira abana bato ibintu bigize mu imyaka nabitangiye ndi mu myaka 8, 9, 10 gisirimba cyo hejuru. Ibi bintu narabyitegereje, duhora muzi za Uwaki, muzi za Ebenezeri, muzi za Nyarukutano, muzi twebwe tugira kino gitabo. Imana ishimwe cyane. Abantu bakarora abakene bahura n'ihuzo. Abantu wareba umuntu ukamubona ukabona ko atagira Imana nyirijuru. Tugira kino gitabo. Tuzicara bayobozi b'ikiyumbe n'abapasiteri, tuzicara d'abord wamuganiza amahugurwa ni meza cyane nayashimye. Ibi ntibibaho, ntibibaho. Isi ya mbere, iyi si murebe, iyi si abantu ba mbere numvishe Apotre Gitwaza, Imana imuha amahoro n'umugisha, muri Afrika haguruka nagazanje na agenda kaja kwiga hambere muri Afrika haguruka Afrika haguruka yizose nazibayimo, nagaza nicara hejuru kuri kiriya kintu, nagaza namagena na agenda handika. Kimbabaza nuko yataka isinzi genkoze ubukwe ndagira ngo yarataka. Hari akavuyo kenshi, umuntu yashyize mu kindi cyiciro, ndayishaka sinzi umuntu wayitwaye. Atubwira ijambo, sinzi umuvuga butumwa ari yatumiye, aravuga ngo umuntu wa mbere wakoze indege ahantu yarebeye hambere ni ikinyugunyugu n'inyoni. Inyoni iguruka nicyo bazavuga ngo ndege, inyoni n'ikinyugunyugu nicyo barebeyeho. Umuntu wakoze indege ni ukuvuga ngo ubutunzi bwa mbere bukomeye Imana yahaye umuntu ni amawazo, imitekerereze,
baza batekereza ikintu ntibarebe aho bakirebera, ntibaje gushaka turebere kugira ngo iki kintu kiri mu mawazo kibeho kigaragare. Bagatangira icyo bazabita gukora ubushakashatsi, bagakora ubushakashatsi, bakareba, bakitegereza, bakaja. Umunsi umwe twari muri mahugurwa muri ariya kwa Bampundu New Life, umuzungu, nkunda kuvuga ako kantu cyane, umuzungu aza kutwigisha umunyamerika, aratubwira ngo umuntu wakoze itara, iri tara itibe, hajya niko bazagita tibe, iriya tibe, aravuga ngo uwo muntu ngo yakoze, yagerageje inshuro ya mbere biranga, agerageza iya kabiri biranga, agera ku nshuro 999, asigaye rimwe ngo ageze 1000. Agakora bikanga, agakora bikanga, agakora bikanga, agakora bikanga. Abantu baramubwira ati warananiwe, hindura ibindi. Ariko abazungu bagira ubwenge bacu, ariko reka badutware nyine, bazaducurike iyo bashaka, basoye baducurukure. Nabagabo muzamubona, nabagabo azungu ba muzodutegeke, muzamuducurika uko mushaka, muri abagabo nibo bambere, nabagabo. Umuzungu arababwira wa wundi ngo ya sinatsinzwe kandi sinananiwe, ngwinzi nzira 999 nk'umuntu ashobora kunyuramo ngo ntakore itara. Nibyo iyo nzira 999 ntakore itara, ndazizi, sizozisubiramo. Kandi nuzoja kuri kora wundi zomubwira ati zinzira nuzinyuramo tuzokora itara. None se uko nabaniwe yaho zinzira zose, izi nzira umuntu yonyuramo ntakora itara, ngo akora irindi rimwe ngo biba 1000 itara riraka. Iyo ariko ashaka gusa uburyo ryaka. Mwanzilishi wa imani, data wo kwizera, yadusigiye kataloge, aratubwira ngo dore uko ibintu twebwe nta wundi bushakashatsi busaba ni iki gitabo. Abanebwe ushaka ubukire, dore ingene ubukire. Ushaka kuba mu buzima bw'amafaranga, nkunda alarme cyane, soma Bibiliya, soma Bibiliya, soma Bibiliya, soma Bibiliya, soma Bibiliya, izakuyobora mu kuri kose, izakuyobora ku mafaranga, izakuyobora mu mahoro, izakuyobora mu bwenge, izakuyobora. Soma Bibiliya. Ikikunaniza ni iki? Yego. Kugira ngo umupasiteri abure imbaraga yume, azashika hano avuga imbaraga abantu baje kuri WhatsApp, ntagira inka y'umwuka. Yego. Ntazi niba turi. Ndio. Uzovuga iki? Azovela gari medeva. Uzoheza abakristo. Abakristo babeho batazi gutanga ibitabo. Niki twabuze iki kugira ngo tugere mu rwego Imana yatuvuze ko tugomba kugeramo. Bibiliya ivuga ngo nimuvane ibishimwa muke, muzaba akanwa k'Imana kararema, ijambo ry'Imana rirarema. Niki cyabo? Yego. Oh vela gari medeva. Soma Bibiliya. Ubwenge bw'Imana. Uzi ubwenge bw'Imana kugira ngo ubuzima bwo muri iyi si unyure mu muriro tuzasha, unyure mu mazi menshi tuzasha, umwana n'abakwanga ubakunde, ubuzima bwawe uzahora butoshe. Niki twabuze? Mwanzilishi wa imani, mwanzilishi wa imani, data wo kwizera, yaduhaye amakuru yose. Icyambere ni amakuru. Yego.
mu buzima bwo gukabaka. Imana iheze amahoro n'umugisha ababyeyi bacu nk'abasereda bamuzeyi muzeyi kamburishi bamuzeyi muhebera ahubwo ejo bazatubwira bamuhebera ngene muhebera yabaye ku kabara muhebera muzeyi muhebera. Hari umugabo umwe mwene wacu ndakunda cyane uvuga ari amakuru azatubwira twige ese muza mugira ngo bzaje mu bitotsi cyangwa batanze bitabo n'uburegerege hano kwa Rando uburegerege gusa bwo kwa Rando no gusoma WhatsApp imbaraga zova muhebera sabigita yaravuze ngo ntayi zatera nkiri hano kukabara nta mayi zagera hano. Yabwiye abaturage muzoza muhungira hano kukabara nta mayi zatera nkiri hano. Yego muzehe muhebera byoroshye biri simple. Mwebwe muza muja kwiga mukiga shimi mugakora ubushakashatsi umuriro mukawukura mu mazi aya matara se yavuye mwabisomye gushaka ko umuntu bakama bicara gusaba gashakashaka barwaga ko kugisubiza kubera iki twebwe biroroshye biri mu Kinyarwanda biroroshye kuba umuntu biravuga ngo mukire wa mutima wari muri Kristo Yesu kuwugira ni wowe wenyine urwana izo ntambara kugira ngo uwo mutima ugire uwo ni wowe izo ntambara uhindura umutima wa kamere kawurwanya ukanywa amata y'umwuka adafunga uzagusaba kurara uhagaze ukarara uhagaze uzagusaba kurazamura amaboko ukazamura amaboko. Hari umugabo umwe mwene wacu ndavuze izina imirimo n'ibitangaza byabaye ku buzima bwe yarasenze arasenga ari umugabo mbaraga akazavuga igifaransa gusa kuzuzwa n'igifaransa article kuri article mamare hari umuntu mugenzi we agenda nabi ashaka izindi mana bigirwa mana abishira ku ruhande korewe ngo baryame gutya ku gitanda kimwe pastor ngo baryame gutya ku gitanda kimwe. Uwo mugabo azarara muri Gwerera ngo kuvuga kuja kurara muri Nyabarongo. Umuntu wogira imyaka 3 uzurara muri Nyabarongo wawubwira Imana ngo Mana we unyuzuze Mana unyuzuze imbaraga unyuzuze ubwiza umva ubwenge bwawe umva umutima wari muri Kristo Yesu nicyo cyifuzo. Imyaka 3 buri joro azaja kurara muri Nyabarongo hari yahaja Nyamata zarara muri Nyabarongo ntatinye imvubu ntatinye mugenzi we nebwe mukuru nta mata y'umwuka yamagenda aja kuzana izindi mana zishize ku ruhande ngo aryame utyo baryamye umwe afite imana ya Israel undi afite izindi mana. Urya mugenzi we yamaba parariza n'imiriro sirikwe umuriro n'umuriro kandi gandugira ngo baroroshe barajwigirije abantu bajwigirije isi turaziranye mugani wa nabi wacu ngo turaziranye ko kandi kaza kanezeza cyane nimba hari ibintu yariko yaba nariko mbwira nk'abahindi byari kumbora ariko mwebwe petit frère na ba grand frère na ba père na turaziranye. Halo maso igiterane kiraregeze muzamura amaboko mugabo
basomye ijambo baba gusa mu buzima bwo kurishira mu bikorwa. kweli tangu gani ya Madamu ati niko azuka ukarumva gusa yahwereye gice kimwe ni paralisa. Bigenze gute? Ati narwaye. Tureka ndagusengera icoco. Mugabo uzurara muri gwerera ndahumura. Mwamusengera umwuka aramubwira ngo yazanye ibigirwamana izindi mana tazakira. Mubwira ziti tese zakugendekiye ye bigenze gute? Bivuye ibintu nibike niko byagenze aho rekaga ngo ya tala ya nuko ndi bishoboka tureka bazavuga se bazavuga uko kera ko barumva ndio reka reka mote gira umutima kome reka mwuka aramubwira ati mwihorere kuravugana nawe iki n'imiriro yahuye sirikwi bavandimwe bana bato umuntu nakurusha gutamba ibitambo azabiriya. Duhindure system ibyo jambo sojereza duhindure system uzutanga igitambo cya mu rukerera uzuke mu gitondo pfukame utanga igitambo ku mavi yawe imugoroba utanga igitambo umutanga imibiri yawe ibitambo bizima ibitambo byera bishimwa n'Imana. ndio Nitushika mu nzu y'Imana uziza wateguye igitambo ego icyo gihe Bibiliya ivuga ngo ituro ngo niryo riza ricizira ko rikicaranya na n'umuntu rikakwicaza hakomeye n'ituro ry'umuntu. Bavandimwe aba bazungu mureba baba gusa mu buzima bw'ibitabo nicyo bazaba muzi imihanda bazatwubakira, muzi amashuri bazatwubakira, muzi ko bazabahembana za leta zacu zimwe na zimwe muri Afurika bazabatanga amafaranga yo guhemba abarimu n'ibindi ibihugu bimwe bya Afurika. Mwari mwumva duhemba Uburusiya tuzobuhembe? Nubona umuntu arateruye araguhaye ejo bundi arateruye arazanye mu nzu arateruye arebye abana hariya ko bararira arateruye uwo muntu urusha gutamba ibitambo imbere y'Imana arakomeye. dutanga ibitambo mu izina rya Yesu. Yes. Ibitambo by'amasengesho, Ego. ibitambo by'amafaranga, ibitambo by'ubuzima. Ego. Ubuzima bwacu buzohinduka Hallelujah. umunsi ku munsi. Adovela gabe etso. Tugiye gutanga igitambo cya mbere, tugiye gukora pratique. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo katika kufa kwa Yesu. muzamura amaboko. Haleluya. Yeme mushimira Imana ku bwa Karuvali. Imana ibahe umugisha. Iki ni igitambo mwatanze. Imana ihimbazwe. Kandi mwatanze igitambo abantu ba Karuvali. kweli kabisa. Imyaka ingahe urebe ikintu nk'iki. Imana ya Israheli ibagirire neza. Dukomere Imana amashyi ku wige gutanga igitambo. Tugiye kuba muri pratique. Kora mu mupfuko. Tugiye gutanga umuriyoni ubunyine. Dufite abashitsi
tubagurira amata tuza tubagurire n'ibisheke. Nta mayiza yaravuze ngo we nashika ngo muzamuzanira ibiryo, ngo ariko ku ruhande ngo muzane n'imbuto. Ibisheke biba muri kategori y'imbuto. Tugiye gutanga ibitambo, kora mu mfuko keneye miliyoni ubu nyine. Abantu bangana gutya babi Kigali babura miliyoni babashitse. Tugiye gutanga ibitambo. Kandebe ko duhwe. Tugiye gutanga nkeneye abantu 30 bafite ibihumbi 10 abantu 30 abumva ritari nije wa mbere asigaye 29 prezi musore agararaho asigaye 29 sibyo uwa kabiri na asigaye 28 na mama hariya ngwino mama ngwino urakoze mukongoma urakoze data hasigaye banga Claude Nyabaruta ari yatashe turashaka momo yiwe abantu mwihute 30 mwitonde tubare neza 30 mwitonde tubare neza. Asante sana ba mubarikiwe kabisa. Momo Nyabaruta wino mama ihuta twakubuze ko turashaka faranga nawe ukagenda wino hano banguka ngwino ihute mama. Abantu momo genda vugane kiri vugana na Nyabaruta abafite telefone mwamenye abantu batambutse. Murakoze cyane. Uko gamba bahagurutse abandi bakaguma bagaharura. Yeme ndakora byose. Protokole byo uraryamyaho. Muzano mubare aba. Christian yo ni service yanyu. Simwebwe mwize matematike. Abantu reka baza abantu batanze muhaguruke kugira ngo abantu babamenye. Timwandike ntabyo kwandika. Je gusa ndashaka mumenye abantu 30 umuntu wese watanze nahaguruke. Iki ciciro cy'ibihumbi 10 mubare aba bantu ibanga nimuhaguruke. Abandi bakibifite muze. Mukomeze abagifite ibihumbi 10 rwose ni muze mukomeze. Asante sana utanga ibitambo rwose. Nanyandura nasi natange do umuntu wese azoza yitangira. Wino wa Nyandura nawe nasi bazureke sente wamuzana ituro ritange kwa president. Abagifite gahunda y'ibihumbi 10 karibu rwose tubikore nk'aba Nigeria azabatangurana. Inomero band si ya Nyabaruta abari online 078 abari online 078 ariko bayandike 54 403 dusubiremo sa 078 54
504 403 abahagaze ati ndakumva mu ishuri dusubiremo 078 54 54 403 udafasha ni nabi. Claudine ndashaka ko tuva hano dupfundikiye umuriyoni abashyitsi bacu bazorye baza baruha baje kubagurira imbuhu hariya n'inkeri tuzobashakire n'amatike hano imbuhu zirahaba. Asante sana. Asante sana. Safi sana. Imana ibaha umugisha mwinshi. Twige gutanga ibitabo. Natwe Imana izatugirira neza. Sabe abantu ba 5 ni muzi karibu cyane. Abantu ba 5 ni muzi. Kadogo yatanze ngahe Munyamerika wowe uri wo mu 10,000 wayatanze. Okay, wewe sinakwemerera. Aba 5 karibu rwose, karibu. Imana Israeli guha umugisha mama. Imana isezerane kugirire neza. Imana y'icubahiro bagirire neza. Imana y'icubahiro bagirire neza. Imana y'icubahiro bagirire neza. Imana y'icubahiro bagirire neza. Aba 5 karibu cyane. Imana y'icubahiro bagirire neza. Imana y'icubahiro bagirire neza. Imana y'icubahiro bagirire neza. Imana y'ishimwe bagirire neza. Imana izi kugirira neza abera bayo. Iki giterane cy'abayumbe. Imana abayumbe muhajije amata. Imana yo mu ijuru ibahaza amata. Ibahaze ibyizi, ibahaze uburame. Gutanga ibitambo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana akunze abari mwisi byatumye itanga umwana wayo. Umwana araruta ibintu byose bibaho. Ariko n'ivy'Imana yakoze. Niwe watanze igitambo cya mbere. Imana isezerane bagirire neza. Aba 5 karibu cyane. Birabuje imbabazi ze ihora witeka n'umunyebambe prima sovela agira neza imbabazi zihora witeka n'umunyebambe agira neza imbabazi zihora witeka n'umunyebambe agira neza imbabazi zihora witeka n'umunyebambe agira neza imbabazi Yeme aba 2 karibu papa karibu cyane umva nafite 2 yota
gutambuka na 500 n'igihumbi. Musabe nawe ufite bibiri igihumbi 500. Asante sana mzee, barikiwe sana, barikiwe cyane. Bwana Israel Pastor Bwana umugisha. Karibu cyane. Wewe wa 500 tuchika. Wa 500 tuchika. Iyo dushitse Nairobi, abantu b'i Nairobi bizimana azaya akabanza amafaranga. Tudahaye bizimana n'abantu b'i Nairobi amafaranga, tituba turi abana beza. Iyo nagiye Nairobi inzaza ngahahira urugo kishura amadeni. Abantu b'i Nairobi ni beza cyane, bizimana n'aba bakristo b'i Nairobi ni beza cyane. Tudahaye abantu bacu b'abayumbi, duparitse amamodoka karagereri n'uw'igihumbi nasi. Mwabaze wawavyo miliyoni wageze. Mama Claudie muracari ko mubara ab'igihumbi karibu mama, barikiwe sana. Aba 2,500 amafaranga yabo n'ay'agaciro. Uza wiga gutamba ibitambo, Yego. uzohabwa umugisha. Ubuzima butagira ibitambo n'ubuzima bw'uruyoyo bebe, ubuzima bw'uruyoyo. Abantu bakuru baza bitaha. Yego. Hari indirimbo y'igihugu bagaza baririmba, harya iracyariyo, bazagendaga bazihindura. Abakurambere b'intwari bitanga batizigama. bazavuga gute? Ngahe we wigiye primaire hano. Abakurambere b'intwari bitanga batizigama. Banzureke papa ndaza kubabwira iyo ndirimbo. Ari 20,000. 20 gute? 20. Abi 20,000. Ariko abantu ni beza ba. Ngo abantu biberewa ngo bari beza cyane kuruta Abitesalonike. Abo bantu ba 20 nabiberoye. Niba 20,000. Bose tuziranye. Asante sana nyakubahwa. Abantu 20 karibu rwose, abantu biberoya. Imana isezerano bagire neza. Niba biri gusaba abakire tuziranye, ko kantu nako ni keza. Iyo bagashize kuri stati nagashekererano keza cyane ngo umukire tuziranye. Aba 20 gusa naba nahere hasi nasawa afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa bigeze z'umutima. Amfitiye mu kiganza karikire mantare y'abago uko ni faranga gusaba ko mwokora muri banki. Haleluya. Mumbarire prezi wazibaza ni uke utangira kubara none gitangaza karibu byo ndashaka ko miliyoni wene sinova miliyoni 10 bizimana zatangisha ifaranga bakaduha ifaranga bakire bangana gutya.
ukoga muba mwabaze kare. Asandi mama, urakoze cyane. Njyewe ndashaka umubare ujya navuze ntumbwire ngo yaje mbere. Unyina kuri momo ni 500. Prezi ngaho mukongoma bangutera cyagite. Yesu we gize ngo muvuge begana changwana yagisa urimu weisima ikore sifu urimu Zene prezi haraburanga 800 dutanze 812 50,000 hano ku hari uwongeje hari uwohereje 50,000 kwanguka hari uwohereje 50,000 kwanguka ukaruzuye taruzura 840 taruzura haraburanga 132 ni 812 twari dutanze. Hari uwohereje 50 karekire yihuta harabura 138 harabura ibihumbi 138 agira abari mu ciciro cya mbere badufasha amafaranga. Yes. Jewe nongeyeho ibihumbi 10 ibihumbi 10 basoreke ba twagiye 20 kigabo abaye 30 kigabo arayafite hariya ndimubandika ese yo kwandika gusa mwebwe mube tayari hari kigabo mama asigarata Yo. Yesu we gize ngo kuvuge basoreke papa
mureke umukunga munogereze, mureke uyu mukobwa atanza nga 20 kurenze ku miliyoni. Niko wa Emab ngwino hari umukunga numvishe mu matwi wampaye, hari umukunga mwihute gira twama nguyu mukire wundi mama tuziranye. Murakoze cyane ko muratanga ibitabo. Yo noneho tuvugiki kwari mu ruhande rwacu yatatanisha ababisha bose kubita abanyuza mu nzira zindwi. Noneho tuvugiki kwari mu ruhande rwacu yatatanisha ababisha bose abanyuza mu nzira zindwi. Yesu inkoni yanjye tembera jambo gikomeye namushiraho, jambo gikomeye namushiraho. Yesu inkoni yanjye sawa mutima uranezerewe. Amen. Abashitsi bacu bagiye kurya neza. Nejo tuzotanga undi miliyoni. Mugende mushake. Ejo miliyoni niyinga undi miliyoni. Is twazibura ba? Oya. Aho. Mweze mikro. Ishi wakati meza. Pima. Azabige bagweza mikoro, wewe wampokeje mikoro igihe kitarage. Kandi nawe tituziranye kido. Ugenze mahoro urekuru umuha ushira ubwoba ushira impundu. Uriya muyobozi wa gahunda ni kwa Zamera. Reka ngubwiye ikanisa aho iyo utaretse ngo imiti mishiki tuzadutahira urupapuro titurye, ariko iyo utezuye gatoya masaga nayo nagengira sinzi ariko kano gakorasi bateye kavuga ngo noneho Yesu ni nkoni. Yesu uvuge aho aho norangiriza Yesu we kato we aho ngize ngo nkuvuge kato we tubanze tureke Yesu ni Yesu w'i Nazareti kato we ngize ngo nkuvuge sema amen. haleluya. Iyo twaye tuvuga Yesu hanabi abantu batamubona kubera ko yapfuye tutaramubona n'amaso tukaza tugira ngo ni nk'amakuru y'abayuda bagumye nko kuzana, ariko kato we ngize ngo mvuge ingene tubanye kato we wambaye ku ifaranga kato we wanguriye ku mata kato we wanyitayeho kato we wangiriye neza kato we wambaye hafi kato we utaranyirengagije kato we wanyeretse urukundo kato we Yesu we ngize ngo nkuvuge nohera he norangiriza ndabikweze ndi yari yasini wabwirije nkururaho gato ndeba ukuntu turi abanyantege nke mu gukora nibuka ka kajambo wambwiye kujya mu Nigeria kujya ijya statistique y'aba Nigeria ingene bafuse ngo abanyakenya gutunga abakristo ni 10 n'abangahe ni 10 na aba Nigeria batatu bararuta abanyakenya 8 aho gutunga mu ikanisa abanyakenya 8 otunga aba Nigeria batatu bararuta 8 w'abanyakenya. Aho uvuye ku bakenya ukaza ku banyarwanda n'abarundi ibo ngo ni 50 aho kugira abanyarwanda 8 muri kanisa wogira aba Nigeria batatu mu bijyanye n'ibikorwa. Iyo ni statistique sinje wayikoze
mutantera amabuye aho kugira abo hakurya hakurya Zayi. hakurya ijana na 160 aho kugira 160 wotunga aba Nigeria batatu ndawera ndabatse uku twarizeye cyangwa ntitwizeye tuzi gutanga ibitabo abantu batatu boruta 180 niko nakubuye nibuka agaciro k'ituro ituro riza rivamo umwana ituro rivamo umuntu mwiza ituro rivamo ubwenge ituro rivamo ubuzima ineza y'umuntu nimutera gukunda nibuka ingene Dawudi yagiriwe neza na Yonatani atanze ituro gusa amurinda urupfu rwa Sebu aramuhisha ngo amare Dawidi ngo amare kwiba yibuka neza ituro nani Dawudi yigeze gutanga aribuka wese tasigarira Yesu we shira ngize ngo kuvuge shiramo umukungu Semeni haleluya. Muwaze mwicare gatoya.